Du cerveau du pilote, normalement consacré aux procédures d'atterrissage. C'est comme en voiture finalement, hein. Je le rappelle, pas de portable au volant, quoi qu'il arrive. Bon dimanche à tous. Bon dimanche, cher Mac Lesguy, votre chronique à retrouver sur l'application RTL, sur le site rtl.fr. Et dans un instant, l'invité de RTL Matin Week-end, c'est Galia Ackerman, spécialiste de la Russie. C'est une journée de deuil national ce dimanche, après l'attaque la plus meurtrière sur le sol européen, attaque revendiquée par Daesh, revendication superbement ignorée par Vladimir Poutine jusqu'à maintenant. À quoi joue-t-il? Est-il en train de créer un récit parallèle? Dans quel but? Cette nuit, on le rappelle, Kiev et Lviv, deux villes ukrainiennes. Bon, assalamu alaikum. Anzani wangu jamalifu wa Komori watukufu kao mhane mazoea yo dunga emhadisi hatriano timsalimun. Mayami Yusufu nguna mnike khair inshallah. Sirenge shobashinu shahya asubuhi inu siku ya mfumbili usiku wa repo njoka wenji ngwa harima emala homa tukufu hao nyezima jeli usiku unu uridelie khairi zinji harima malawe hatu nyezima jeli usiku unu uridelie mavuna menji uke usiku wa tarehe harima malaho harima zensi za hatu harima emiji hatu bi idhnillahi al-karim. Nizma jelika wanawari jusao harima ya subuhi inu. Riwasuli daraja yukaya riwavehe harima majumba yorengantuda za ilmu. Wakewana wasuluhivu, wakewana wamahaba, wakewana wanyanzo, wakewana waongofu harima edunia ulonio inu. Rijo wasuli harima daraja yukaya. Maudu sonsi pia zeroho zatu zike makini hukaya siuhenjume. Ikaya wanaziwana wajuwasulisha daraja ukaya ngona reisit iyo de furaha ya hatu nkuyu rijokaniyo au riloniyo ikale o mruha wematu haono wananashe wasulo daraja maudu wana wajuka wasuli makamu yonde mana rijohoze zine albambayin. Sono video wanzani wangu ikao video hiyo siono harima lejera la haya mahame ne mbwanku ne dimani ne washili mazoferi kao owandu warwa funvu ikao ngarwa tosao le funvu e mazoferi ikao ngwa onilo harima ikomori hatu nande daraja ya nzambi hamada zila warohao watauze roho zao fidia harima daraja ukaya wakejumo baliaze famii wevira harima mabu ya mrahayala wewavita region na region hata wanduwefanya ziha jaraza hao za kidunia. Tirengesho bashinu habesheli anlo nilo nijeni usema suala wanama ikao miwastehi wanama ikao sihanantosa za daraja za juyu heha zimpadu wa mwana nelefumvu walizingara ikao emakati waju wasuli daraja ukaya maudu daula ike daula ya uhaki ngebidiyo wandu haku watabiha warande servisi komori hatu emazofera wao ngebidiyo waninkiwa egalo ya lingana nao nande daraja ukawatwaliwa harima daraja ukaya ripukane rifute kabisa
falsafa ya ufanya hazi harma transporinu shari hunde daraja ukari wasahilishe mrohazi wa gari la transport shayake na umakinifu ya hayo ka inunde hazi hangu vangu njore ngeretreti hayo hasababu de hazi zeno hizo zo jomkiniha zeno hizo zo jorendeha zeno hizo yombuda yoka ijwe maudu rizingare yokaya shoferi vahe inumetie imana nafikiri nozeli yonoendi ni daraja ne falsafa rio nao krizi ire mao ikomori hatu marainya wa komori ezi wahundao shidashi wahundao harimanzia za peu no walo mazoferi warengao magari ya wandu marainya watumaini ukaimaisha hayo ngajo huja harma daraja ukana nihule mnabiso i Dubai na nihulele gari linu Faransa lende la doka za kopari one daraja kangardushi ndarisahilisha maisha mshinzi ya helfami wandu wao warenge nkainza yo watia warenge daraja yukaya yamba omvuli wa masikini mbio izo ndizo maraya wa komori wafanyao harima daraja hiyo maudu ngarombo Mwenyezi Mungu riwasuli daraja mazoferi wanu wahunde daraja wake transport yankome ya hatu yoka leo ngabo chirika salinu larenga transport ya hemaraiya arma daraja ukayanga wajo recruite wa mazoferi shoferi uo ngwendo yakaye ola shoferi ulobala katsi yoka leo ngujoka huja yani nkiwale gari la Satulu maudu ya jani nkiwale gari la Fatima oshao yani nkiwale gari la Mjomba Saidi le gari la lemenye hawo hende harma shomaji katsi na ndongozo fanya ompolezo yabo harenge ombaya aho washimahu ompolezo yabo akanse harmaze place publique ngukubo mareno eshelea emakati yaka ufrande ya servisi ekomori ya hatu emaranya ya hatu kwezi hata kwezi sirengesho bashinu nirongoze wanama mazoferi yokaya mrofu mvukuyu harma ekomori ya hatu malgré ze effort katsi uja harma daraja yokaya ninkiwa zemvuzo kaya msahilishiwa abo msahilisha ule taifa amini kamtujimaizi leo rai yangu wasuli daraja yokaya ngamu wasuli onde tartibu nende na pare mapesa homeki nende na hule mna kamio ni mhule njeni mwehensi wanu le kamio lilanga mrudini lidunge na ipande sha pièce détachée harma daraja ukaya heze parembi mkingia lebundo la hekomori nyima zoferi mrenge hadi ukaya ngamnundi mbisao lebundo la hekomori narende dimani riona pare ya peu mziro yakaya uilio harma edomba mazoferi wa makamio nirande hommage mwanama mkolo wa Jubeir nirande hommage mwanama Njizi nirande hommage mwanama 24 kao wemru wakaya urenge makamio hao uyatoa ili uke karibu no wanansie mwanansi ya unde kaurenga mwedunga mziambi nzia za peu arima wakati yokaya mwende dimani mwende mwarenge mtanga mje mninko wanansi wa unde shoshobaha yokaya ndongo hamadazila ibidi wake societe ya 24 ibidi wake societe je ya mru fulani yuka wanungu ajibazeu harman rozelio ili warenge maraiya wende wafanye hazi ni shoferi ujoshina bale kamio ende bale yafanye hazi yake na mshahara shana walekeze edaraja yuka ila garantie ni ujorengo hazini leo patron kana tojwa wasuli daraja kayangu toro mhoto luka wenzahu ke kuna wahunda harmo wakati wende wovitsa harmo societe fulani ya mru fulani kwezi hata kwezi wandu hamanda o gebidio rijue rikena shukra rijue rikena ukale bundu abali lo mijini hao o mijini hatu majera ya hatu yao waondo wandu wakingia le bundu hoka watowaze mamala za hao magari hao yakahenda harma mabuya mraha harma daraja ukazera lizu 20 raka uninka mru harma voyage ya mtanga yoke jajo hujapini areshape ya kamio harma nziambi hamanda zila kwa jomba PS ukaya venge wandu wakingia
daraja hamanda hiyo waka karibu au ngo karibu nasi wanansi wakazi wa Komori haraka ya hule no mjwaezi wando wakingia kweza takezi leo c'est dommage. Mwenyezi Mungu najalie riwasuli daraja yokaya zetambu hizo zilawe ono wakae daraja ukazenzia hizo zitido kana hamu yokamrujo kaurenga zenzia hizo harma daraja yokaya ngujo kenda yangamie honziani au yake mwade au ya vitse zilera na zilera ono rijaldo tunikaze salamu inshallah ibenge Tanzania wasule daraja yokaya lewe mazoferi ngwarengao edaraja werenga magari hao magari ya ranya fulani magari ya mru fulani uli harmo diaspora yaona aulo Komori yaona kana nende home kiambeni nende nafanye pre ni hule mnabisi woi ni janione ukaya laala kango tsojo shinde rebeli daraja ukarira ndeje ala kulli hali yuen faida ijoka ya kanga sinanzia zenzia kaziti amjuso suala banu ni uzise suala imaraia watukufu ni pare Abu Johari zuki watu mtukufu wa mjini Hajambu ni pare zuki wangu njizi mtukufu wa mjini Mnungu nga mtuamende generation hii ni wapare ni wozise ukaya eba eroli wakahifanya deroli osukani wa masiwa waloniyo hokai makatondo wakanao ani ongozo osukani wa masiwa rika uona hokaya ona wiliwe heya waka ujuhala greve rika uona hokaya kangari ona ozetabu zijirio zinu waka ukala greve eske owali wabahangwa joe roli ya sendika woti mrioka yangu joka huja yado uona zetabu hizo ye kingi ya yango kantu subuti na zirongoa jabo leo neshi ya ukaya wananyasi komiwa fahari ngabo ya kaurongo ya mbukaya sisi izo tinozi fanwa nasi msije mrikalifie ukaya ngarango nzaurifanye greve au kartuli va vignette ala kulli hal wananyasi mridunga ho mazoferi vignette yo ibidi tolwa ije irumilio harman wende vignette isho yongoli viswala tete bo shoferi harma daraja uka uliviswala tete uje wasulishi wa daraja la tete wirenge wa ila yende akainti nele jumbiso ni mbabanu wajomenye harma nzi ya urwari yao ije ifanye ngendo maboshoni eyo aibu ka shoferi wamba msuliva vinyeti inu ekaeze nongonda zinu ama mzonelewe mwana mashoferi ulio harma majera hatu yao kwa manjoka ujane leo yokaya leo ngosubuti ujinazari upare wambokaya leo na mje ritiele kafu rinende jeno abo enzi ya ufanya uyo yongo nzorduli ve ushuru henzi ya iyo no abo ushuru liva okotu lekezenzia kwa manjoka ujane leo yokama na mashoferi leo ngo ujo ujisubuti au usuka na masiwa nga msubuto mje mkena reserve zo kama mbe ani mandamano ya yokafana nasi ewe shawendri ni mwana sendika dhamana wa sendika au mamro wa sendika ewe shawendri shahondo ukaya leo utsodo daza ngono kazi hakizaho ibidi no kaijasta hiki ukaya legarlinu lirwarie armadarajo kalirwarie mzia helila ngabo yezi kao rea jana rea leo rea maudu zezi zonga zijozere mefuba zo jarmwe miji hatu zejire mefuba no tawandu sanjeni no abwata zenzia warwari yao wao ngwa kapablo kawazifanya shakwa tuzifanya hao mnyonyaji walonuo mwanama mtukufu shoferi ngawe na fumvukuyu harimwe Komori hatu nando ukazenzia hizo ngorengo kavatsi societe ya daula ya ngwao yokaya magari hao ngako zao asibabu nezenzia hizo wenji waongwa undoni magari ya daula ngao undoni eni ajoka ya hanomewa ni kwa gari omru mtsahe okaya nguviro zenzia hizo haja shale menye serikali ngwarengo walekeza ono zemali za daula ndezilekezao raia wende ulo harmo dhulumifu
zenzia hizo ngazi ukoze o daraja ukawila ekonomi wabidi uifanye baada watio societe za daula za transport ya kiraia ya uwazima leo wende ukoze zepokase wende urengo ukatawe ila faida wabidi uitie harma mwaha ngoshanje piesi ngavi harma mwaha hakoze hepare hiyo ze vinyeti za hoi bidi kabo sa zendelea harima ndongo hamada hizo mwanama mtukufu ikao ngoni dungo harima video hiyo mwanama raia shoferi ikao ngoji hando hema furaha jininke thamani hao we mwanadamu mwenza thamani ikawa ibidi wakati wajuka daula wandu wabidi wavalorizewa haku uyunda nyima zoferi mbeli yao wana hatu wende wasome harimanziambi hamanda hizo mbele wazaza hatu nezefami wende wafanye shindo harimanziamanda hizo mbeli yao mrazi wa daula utina mwayo yoka yake na gari la daula ngamu mbeli yao harimazenzia hizo henu siku ngubiro zenzia hizo hasi unroni hende jera fulani zenze hizo pia ngwazi virao wewe mrikao ibidiri dohonele ya hontarideni shaki nyume ya hizo usiswa wakasiri armadaraja ukaze valueri za hao katsoneha ngari jao rivenue ze valueri za shoferi harimwe komori hatu ya makatiro nao yometie harmwe dunia munurilio ngarsingu uona manadamu ya wasuli daraja ukaya aborlo Marseille yanja ertemu yo hazinkuyu ya garanti yo kaya emruo hazi wasulisha daraja kwa bala hasa hondo enkondo eka enkondo epulo abole daholo ukawazi ekomoria enkondo epulo deda hongilo wazi ono ebenge yo hazi harmwe dunia eni ya wasuli ya daraja ukaya ya ushoferi utiminimize manansi hokeyo ndemana kwa wandu wao kwa tuanza waninke valuerize hazi zinikao emaraia wa he dunia esharafshao ne tranquilite yaki hao yomjo uyensh ngesi na posibilite zokaya shoferi ya ninkiwe valueri ya hahe komori harma daraja sawa nera iya uli yobonze ono sawa nera iya uli yobonze shoferi ka wasuli daraja yokaya yongi na garanti sawa ne mrohazi wenda ufanyo hazo finance nikiwa daraja daraja ila kaya ngena kontra ya sedei ono ngena decision yonde heli nkombe sabla sihamba hula ono ngeni yo sawa ne shoferi yabidi yokaribadilio mwendo uni yokale we shoferi mzaze Fatima na mjomba Saidi au mjomba Sumara wasikene magari hao wadoshanja mambo washanja mazati le gari linu ngalendo lake na hola li yarume leo ngari mtoa hola shoferi hola yareje harumwe miveri kakatina mwayo yoka yake na lahahe uwa mazoferi watahe walo na magari hao wajirumao kwezi hata kwezi izo kasushinda za ninkanafasi wala dhamana mwinyi gari ya basauha heze tabuzi remao henzia hiyo harima ushashi wa determination rilonio harima ifalsa farlonio inu ne daraja ukaya kartu jua eze haki zatu za kinanti eizo mruka ajata ziwanili eizo mruka tayari halawero ya hahe no mruha ziwanili ya generation future waje waenshi harima au harmoni na ungwana yoti hasara kama nadamu ngutabi harma rongoyo haziwanilia wanahe no waju waje waenshi watije wa reclame zila jo regleha wanangu wajo reclame zinwaje ebenge video yinu tsikahuja ndongoze wanama wanzani wangu mazoferi kao ngani harma ikomori ho jimliv narende nzuwa nirione sono garitilo ila bisi ona lido hela letu hatu hajau
harma daraja ukalijo livire harma zenzezile balanga bwandu ambao ngwa madhamana ngwa ambao ngwa reklameo ariva kae ngwa livao wanadamu ende walive vinyeti harma nzia manda zila alafu leo shoferi ngujwa kausubutiaje yaje ajeleze yokaya sisi rambangare ndora atie kafu sha sisi maandamano ya uti hatu sisi uliva vinyeti izoti mwendo hatu wakaka no narkera derke ma responsable baba nu shoferi weti mdu mtini mawandu harma dunia koya jwamba komorio kaya nga mwanawe jihadi nga mbalawe magari hanyu mwevira harma zenzia za pewizo mwebalia marchandise mwebalo wazaza hatu mwebalo walowa wade bal hato hafa ngwavira harma zenzia za pewizo ngono ulo mwade ngubiro yabo ewanzoende ata umsomo habiri yabo ewanzoende afanye shindo habiri yabo endo afanye uchuzi habiri yabo wongo agenda ohe mindu nyinde mwabali yao yo sacrifice mwifanyao salam Bruce Lee nakshitsi wana hunjia bantu nika salamu inshallah hanyonsi pia ebarwa inu ngani mwereoni ni mazoferi mtsijirende zendukavu baba nyina thamani hana wandu certain vanu nyina thamani hana wao njisi yokaya nkamtsura hoda izi haki zanyu banga mjojwa mwambebela mfanyo maandamano yoti aibu maandamano harumwe dunia enga mjowe roli ya hanyu ya sendika au kamtujua sendika munurilio waundu wasiso wandu monziani ngabu wadaidi yao ema handikape zi haki zaki hao ngabu wadaili yao uwandu washe ngabo wadaili yao wandu hazi ngabo wadaili yao zeno hizo pia wao walandu warisa umonziani leo wewe ujimiliki na sendika komelo arisa meno zinji denze ya peu irwari yao izo ngongozo kaya jana rika ihorika uona amrande omaje mwana manjizi amrande omaje mwana Abu Johari niwambia waka yabo wakahonesa edalilu weonesa ukawasomo welewa wa maizi usendika we ufanya greve ze greve hizo zikaya harma zezi zavira heni wakati mkawona mazoferi waka memsi waka matretre hodingoni sha waka udhamana wakahonesa ukanongari greveo basi haki yokaya leorjar hezo amafura abonge joka obliger heze na wili yo era nyangu jo manifest ne maranya yakajana waka usamonzani we umbise mazoferi we manifest leora nyango kozo hokango pasho harmanzia ya peu tasawari yokaya ijokiri leo upashenzia le garilo ngawe mziro wendo wa solidaraja yokaya oziro honde wapuhe abo hulata hizo shaele watena we upasha usukuzi mahwenda ujirwani ni hizo ele garili rwari ya wenzi ya ilahena wakati sinanu sikweni wakati ukanga libala ulende moroni lirdi libala rireje voyage ya mwandu libala lende moroni lirdi libala reje voyage ya vile libala lende moroni lirdi reje voyage ya raru hata ngabwa pesi yokaya waka ujwa wenda voyage ne moroni na mahame wawaheni wakati ngwarwari ya wenzi ya hiyo ngeje vanu mwanadamu oyeja gari okaya mwanadamu yatoka mwade jawa gari litomba wampani wandu wa kwa jade croajeha shawardi wa kontunye ngwa randeo service le toifa ijo wakati yoka rande service le toifa monese ukavanu nyonru wa thamani ala kulihad na maaccepte yoka nyonru mjwa ufanya maandamano mjwa ufanya greve na maaccepte vanusi ujobda izi haki zatu karna uliva vinyete abombe hazale tswane abombe kajazale tswane nirongoza nyi wenye magari mweleo yokaya badi vanu ngari ani rijo vuliwa na komori ya ubasa ufu hana zenozino ala kuli hali izoni zo mwana ma Yusuf ishonde shatsonga na habanu
ono hausikitifu yokaya ngweshi yomru hamba ritsikazwa ndabo ba zenozi nusitsi wandu ka karivia vinyeti au sitsi wandu ka rambangara nzori fanye maandamano ono azenoza tu sisi ndokaya ngarjori tekafu ono elekafu ilo ala kuli hali na kwa hapo ngarsingo urenda ngarsingo amjombaje ngarsingo honeya ani ya intelligence yatu ono tumunjema jaswire zuki wangu jaswire ono ngarsingo honeya intelligence yatu ala kuli hali yokaya leo hapo ngarimeriteo yokaya rijeri renge wakati rijeba nuritekafu ya pare ukawe pare iyo ngaribao vinyeti ibidile keziwa amwesheleo wakati yoka mwanyasi mazanga mjini mwaja parofanywa grevu yakana uziro za koliswa fuwa nroa basenzia ono wawasuli daraja ukaya mazanga haka urengo haja mgamzeshele ujaba alafu baada wawasuli daraja ukaya warengo waswa moroni lani makati hao shetiso sha procurer sako tiji procurer tiji haka bela akana place ndini bahi ani waka mahaba hukamru akaona anwandu waka determine harma toifa ka wakanza zanozo zibadili shetikadi shaka yao bahi makati wawasili mahakama procureri hauzi samazanga nobanu mazanga shinwisi mwindi mazanga hamba shinwisi mujabudu sinwisi mujasaidi hamasako na bala sako mwala mru yakanetiso makati yala no mazanga hao nese determination haya heze nongo wakanizo harumwe makati yao se makati yao ze la greve za doka ya izoti la greve za okaya shaizo la greve za okaya zikafanywa oka vanue mafurahe ya robo mbili halafu mara ya ngwama oka kwa na weziwa ena wili greve ikahandisa yao leo rijari ngena kama hiyo sabuandu alodomba nezenziza pe uzila le abo wandu waondi zongo warengo hafarfari wandu wapewanu watongeza riwasule daraja inu we warenga we waremea koti hashauna shaulila nombaba nda wasuli banu wabuhema zoferika wala kuli hali ngwadunga uzenzi zinu wake kwa subuti wade yaombo kangari jofanya la greve zabari karna uliva vinyeti rai kangari toma pesa runinke bo mdovi bo fatihu runinke bo belu rengo choposho nina tijindovi ono mrenge mchoposho nikeka mrilekaza zenzia shata sirji reserve benge na rijuhe sirilon en juin harimale jera la nyuma kele na mjue ritsahe mala hulokafu rilitiye ritsori virantsumbi lefuna likendilo bo litike fula mru la mwanadamu islamu ala kuli hali ukeba bwanadamu ngawe na ubinadamu na uwengwe ngo hisi okati mrandeni omaji wanu tsamukaya nyima watwania nyi wandu wa valeri nyi wandu mbalewe magari hanyu mwerenga zenzia hizo mwebele walowa wade mwebele watuba wando wataza ntoma mwebele wando wafanyele juzo mwebele wando wafanye endini eshindo mwebele wando muhazini bali hata zaza serikali ngamwabali yao harumwe magari yao mwerwara zenzia hizo heni lera ono izonga mzifanyao eni makati waju jadaula imazoferi bidi mtwalili wa harma daraja yokaya kaiti na garante hazi hanyu okale ngoto jokane le garlam sabdu somad nguna unike khairi grand notable maudu jokale ukana le garla dirisa ono nguna mninkeni khairi hanyo nsipia oshao jokane le garila la mjomba mwera ono nguna mninkeni khairi hanyo nsipia shahaze nozi langazi jwao zivanza uha harima nsumbile shoferi ulatolo hardi akansi hasensa hankavu akansi bala nyiwandu wa valueri kamtsumerite hizo ibidi mwasuli wa daraja badale daula kwa tumtwaliliani harima daraja shabadi ngabo wakati yokaze no hizo ngazijwazi ije ngabo wakati yokazo mongoni mweze falsafa za tusiwa njume ngavu wakati yokange bidiwa ni kwa valueri waninkiwa ushoferi inumeti harma dunia kwa mori rende hamaje wondo wandu watso ani walozi wani wapushe sheo wondo wandu kao ani wahone hambabi za zindu
wi harma dunia yometie ko yo respecte wakaheni manadamu ya wasuli daraja ukayange shoferi harma mahala rilio munu wewe uninkiwa garanti yokaya katsina mbabahanu mlima ya jokanza yodumare ikeka ninkiwa akse ukahe ya banga wina hazilo na garanti komo ritsinde heliyo ngiyazi jobadili wanza mungu shakari kubaliana rijwa uzoranzao ewa komo ringa rijwa uzoranzao wananyasi mazoferi rikera rikause ombina unu rilo nuo ritoda vanu ngarjwa rione nzaya za mahamili nori wasuli daraja ije ikenema ya lulu ya almasi ya mahashino gaba ya wajuu hanyo msione enro virjo upashia bala rende renge mnapozi bala rende bala mamkolo risterehi ankese nusikurita zinane riankese ele wayokae zinane izo ankese usiku izonge jo wasuli daraja ukaya ukena harma ikeyo hazi haho kutina bezo udo tushe mapesa yale zinane zila ukenzi ubale wangu wa depoze uunde daraja ukeunde usiku uunde mshahara ukena garanti hena mlima ujokanza udumare ushinde udumare kwezi hata kwezi mwana mashoferi elewa falsafa elewa dunia ngendao no abo hasibabu ndanyi ndo mono hazi undu bahati ngawe na bahati hiyo munu omrushida ke shoferi mrufa nyensa ba mwili ya mru fanya hazi na mahana hau hosa nyungu hata wasa nyungu hata ushinde unjile mnariali ola hata uke unde bahati hiyo komorine unde bahati hiyo ngoto jowla la husiwa bala ujoona sam premier ono ne embreage wasul daraja uka shoferi leona risezise occasion hiyo uka wi ngejo ikiri harma daraja ukaya endongo inu ikemetie kena ijo ikemeteka karjeje mpoze leona riji sakrifie wakati watu harma daraja ukaya maudu zibadili enga zo badilije ndo ujidone no accept bo shoferi yokawe mrojo ufanya mandamano ebenge kwezi hata kwezi leswala langu libaki jao ewo sukani wa masiwa wajana ngofanono wa leo ebaze prinsipu za jana ngizojeza leo wiyo jokiri emadhamana wakajana wakana mbabiza nozo tsoka zikaenda naye yo jokiri shayo jotsena yo jokiri uka wakana point yakaya ika wasulisha ikinaze mbabe mananti sina wakati ndini shoferi ngujo banu hala maudu arjofanya la greve bada bala silence radio zuki wangu jaswire mongoni mwanadamu ikao miwastehi harma daraja yokaya zenozi nunyini ngebido mtsena mrudi mkemyo place rumbili sizane hasonde zenozi daraja indeni yoshindari wasule daraja yokaya mwananyasi shoferi ulo masiwani yaelewe yokaba nobody wewe luluwe almasi we mruzenzia za pewizo mrwatsi nguona harindrinda roho yahe yatsinguona harindrinda roho yahe nosanzia izonga zidungwa ni wandu mapatrioti wa Komori warengao ai ebabala kamtsujozo mrendao ekanga mfanyo ngoka mtsujozo mrendao siwenjume rizirenge essence ya upatrioti okarele okaulo watwaniada womfanyao ibidi maudunga mjoni kwaze valeri zanyu kanga mfanyo ngoka mtsujozo valeri mloni zo ngari mambiao nukanganyi na valeri shinda msezise valeri hizo do shindarike wandu yokayarike wandu okarionese ukano fatihu kana ujajari shangazi ambena mlive vinyeti sisi rutamba na rive sindera tsonga Komori wale wandu wazungulia fatihu ngumiliki shirika ndalivi la transport Komori shirika mashirika lo abo ya mzaze Fatima na mzaze uluhu na mjomba Sumara na mjomba Plus
yaonde masirika ya transport yaliyo Komori. Kama mndu wa daula umiliki shirika kamiliki hapo habanda haya shawonde mzaza holo Ulaya uonde mwana nyuho ulo Ulaya wonde mwana nyuho lo Komori yaone sadarajo kanga mwedo na kope zemalizi ni homeki ya mbeni ni ule mnabisi wa ila alaka nione kangu jorendaje zabari waonenzi ya yotahema esha uto ushinda wani wakaya ware mambuda enzi yotahema esha yo wayaona hore mambuda ndo ushinda uviri liyeze nongo hizo wanzani wa Komori mnidungao kwezi hata kwezi sikiasi kaitujisa umbaba hanu Komori riwasuli wao ngari wasulishi wao yokaya ritsoka wandu wanza ya shatsi wandu yokaya ranze zibadili kwezi wanzani mnidungao eza mpasa nindri ni wananyasi usukani wa masiwa d'accord usukani wa masiwa utendelewa ni wandu watsowa magari d'accord ababa izonja kauzijua me abo ijokirika onda landu wa virwa hodingoni ili wajendeli hiyo ili wa kontrole le gari la mzaze uluhu kontrole le gari la zuki wangu isihaka ono mguna ule petizeo muri ono ya wa kontrole wao ili watoka ya harmu kadamivu ezao zihenda se dommage eza mpasa nindri ni dhamana wa gari shaupasa isafara leo dushinda uime urenge mwezi urenge mifumo wambe singe safari ya leo ntutwale gari la hangu lende harma zenzia zila kanga mraro zenzia zila nrudisa minrenge usiku na jua nkesa zuzi nane nambenga mwimontiye kafu na walale kafu lilanga mjoka rudi ntowe ralizu kumenaya na ralizu 20 nilive vinyeti ujo wakati ukalaze magari hangu uje uoneka wandu wetu tabata uje uonesha wandu wetu tabata ateranya waye ngujoka muhimu ya jua revolte ukahele badi zenzi za peuzinu shanga mapatrioti tsanu warirengao weribalia werzungusa hani mbabanu rendao ngwaribalia he magari ewendo shindoni ewendo yatahe nsoma ewendo yatahe uziro pia ewendo hazini nguviro harmazenzi ya zila engwabeloni ndo ti societe ya daula wongwabeloni societe ya hoa zaza hatu no wajomba hatu ne mazuki watu ne mababa hatu do wafanya wa kreio mono hazi uo mono hazi utona garanti mono hazi shoferi ujuju wake na gari leo mauduke kumono nilo hawasuli daraja rda kanti mwamberi jungu to kanti hao nendo vejo kauja mwambie kaya felati parono bala gari hule kuja rengale gari linu no ala kuli hal madama shoferi omwendo wa upasa ndazivi esafara leo omwendo wa upasa bo shoferi do ukaya do usubuti ukingie wambe eza kweli ukaya uhabili la greve ya wakati mwinji zila greve zila mdio jabanu mwe habili banu kabana wakati fulani kema sharuti kajarenda aje karnafanya hazi baada hapo emakauli atuendeane hawa ya wasudi Marseille ngao Paris ngao Almanya ngao Marekani ngao ndahuvini Maroko ngao Tunisia ono ngao Belgique emakauli ala bala torengwane hawa bala bahikabati atambaronzo kaibaliwa bengetska urjabani esha upasa indi
esha upasa ndo ujua eroli ya hao oka ujua eroli ya hao usubuti ujusela grevu au usubuti wambokaya no mitsi mndu otia kafu harma enzia inu enzia ya serikali irilivao la tete hasababu enzia inu walo wandu warijambizao hasababu enzia inu walo wandu na wafanyeza wala adhimu rika uvira rewaya wayare vira abana rense magara hatu ribaki ridoenda relima au ribaki rikensi banu ridoangaliana shakar na ujwari vire harnganzia ya inu na warjo kardir libiswa la tete no ngare honso magari ya hatu izo ndeza ripase makatiano na riehensi wewe wendo mbajini utsambe banu abanga muno mbabanu tsiruaria bale gari ilo ngaljoka ujwali paroenda mahame ezi hundawe ya mahame izo ndezi jo hunda ya shoferi mahame ndejo hunda ya shoferi mbajini ujo kenda mahame we ulio nyumakele we ulio mbangoma we ulio imo ele wayokaya inundongo iripasao hasonzi pia sione video hiyo balgrenja fanya capture d'écran na tia banu wandu wadwenda we litsuha jao wadwenda wetsuha le gari le bisi ili na balanga bwanadamu bala ili watsovira harma nemangale utungu amanduo abo shoferi olangu jango kange bido ulibe vigneti wakata vigneti uviri abonge bido umlibe vigneti wafambu wa hambaga ribo vigneti harma badi Mwenyezi Mungu ye jabari wandu wanwabo ekolera inu itu warenga wansi pia harma daraja yokaya ono ekomarinu ya joy avumwa komanjo ka ujalibe vigneti harma nzia sisi umalari yohunu simruka unu hasaraka eka mndu hawasuli daraja harma peage mndu halivie diero ya hahe mndu halivie euro ya hahe mndu halivie 25 euro ya hahe mndu halivie 7 euro ya hahe mndu ka unu hasara uka mndu kasuirio kaya si madunga masihu mafanya hazi masihu heni wakatinga rona uze malizila ngazi rumishi hao hoka wakatinga mwanzo nenge L2 nendele hahazini ngamka obligé wanoriente ka enda wavire A55 enda wavire A55 bay A7 balwa rangule wa hata periodi fulani balazima lizilanga zifanyao zamalinga rjoka katsona maboshoni komanjo ka ujale umu shoferi ni kubalisha ngaziwa yoka ya miti mndu wafanya da grevu ono mimi ti mndu orendaje no apungo joka ya zemalizaho ngozi to hulivi haina ata sabuba ngabo tsai ari control technique ndongo zorenga andu mali ngwajoke na wambo ka epine ono yepine ngiyombi epine hajo kanje manda uvi hari mapnzia ya pewa mandiyo halafu abu izondo zokaya iwatsosa na ndore daje komori hawallahi billah he situation riliyo ila ya jokana gari lalla kanafanya assurance ono lalla kanafanya assurance shandro zadunga yabo control technique na tsijindrini heze nzia za pe uyizo ona vigneti na tsiji wanadamu yokaya emanari wasulio vanu ngwajwao ematoifa wayatembeleao ngwajwao emana watembeleao ematoifa nuhokaya rasimaraiya ono rema dhamana pia osawa shansuona yokale unga sina zenziezi sima hizo leo mrujo kauja ya exigewa yokaya libazi vigneti hardio la shoferi ardaje bana do kamhara yokaya sira mangari chao kafu shakarja mangari fanyo grevu wala karja makarna liba vigneti la ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah Mwenyezi Mungu nari ninke hatima njema Mwenyezi Mungu yari ninke mwisomwema yari ninke madhamana na maraiya wajojo izo wanzao bando rijuna lisada yabo raiya shoferi ekausubuti ujaure mmeu mduwanti haba ntuliva vignette ntuliva eka etabienda yenu amumnikoni hadisi ila 2019 sindat sizangu omasiwani alafu tskana gari la kayo gari lo simenye walo sha Mwenyezi Mungu jomliva heni ha
bahi baada na libali usiha usamoroni dentso bilnami hoenda silibali usabala rive gauche la futu tizilwa ni ma gendarme bala vignette tanda vignette inuende ange bidoli ve vignette tamuka vanhu abandu njao ono ababaha ngamso unzaniho nende nejifanya antuka le gari tsilivi ralizi ukume bisebela na ntoshela bala na zingabe ntoshela antuka mfikiri bala minaresu enga mjwe hasara na ila tsilivi moroni le gari tsilibala moroni bala bayo habahan le gari la simagamani no hamagamani hata tsishanje braza nyumeni tsibala hunu usaiho bayam amenize brazil bala tsorlizira ndi mkasibwa he hadisiyo enge na muimagine mwangali hasara mada hiyo leo riwasuli daraja ukaya ala kuli hali ngare exige wao karidoto mapesa reva wandu ritoma pesa rive wandu harma daraja ukaya ngasina nzia za peu hamandizo tsinde shoferi tsinde mwenyile gari shangu kubali harma hadisi hamada hiyo emakati yao shahidi Mungu imana na kaulivae vignette yo ndongwendi mwanama wambwa Mahamudu na mwanama wambwa Kaidi wondo akaugarniho wandeda jabal hata Mahamudu vana mwanzo nede wala duani vana mwanzo ndeja vana mwanzo ndeja wanshindi mvu harma daraja ukaya rende rifanya sha njaunda mradi yao mapesa natoka urenda jokole gari kalijenda ono abo nyumabo usirieni mrajo kanza benefisa jojo nde renge hata mina mra paronde mande kenna renge vignette ilana irumar male gari langu sameda renge on sameda renge kange jo hufai ibenge namwone hasara mada hiyo ngari toa pesa hamada anu heni wakati re ninka wandu wetama boshoni badala yokaya rangalie rivirleze maliza hatu rijo kando rijo yenshindo ikangari juao ethamani hatu wanama wanzani wangu raia onesa embale ya hao raia onesa imahaba ya hao imahaba hao tinoka leo hujahuti ya kafu harimaenzi ya hiyo yaoti mahaba thuma yaoti mahaba wadda bila habari saidia o maluni uvira yabo abari saidia o maluni uvira yabo mahaba ya hatu ndo kale o dhamana wa gari ulona gari mahaba hatu ndo kale o shoferi ulona gari sonsi pia rehense magari hatu rione kaza no hizo zetu badili harma mdale hadha mwajawe njarma miji hatu wemdemani yani ze fasaha za marhafu mondo Ahmed Jahe Petit Django nguna mtukuzeni hanyonsi pia inshallah ono ngwajo mnikaniza fasaha za marhafu uhisi ukama bala mtume hatosiha waye ilianike wandu ono zenya suya zahe yokayana suhishe wandu yembebo banuri tso yona wandu anweje harma miji hatu ala kuli hali wasuli daraja ukaomba banda wasuli banu ngariona ziundao ambajini leo watu lwanzia magari ambajini yao katoka ambajini nzia ya ambajini yonzia ilo Komori sawa nenzia ilo Domba enzia ya Domba enzia ambajini yo sawa nenzia ilo Nyumakele yo sawa nenzia ilo tijibwa Mngoma samahani yo sawa nenzia ilo Nyumashua yo sawa nenzia ilo Jando yo sawa na renzi zemba za faida za nafsi yarlo nizo kaleo abo leo katija sininkiwa ndongo za hangu za kimnungu abwe Komori ngendao no Komori ngedenzao nasimaranyi asinde ranzori wasulija usinde riwasulisha obanu okakari tujwe zoranzao thumba kari tujwe zoranzao
shaha wallahi bila kan arje zoranza uzano zinu harma mdala hadha zijoka zidadile. Raia mtukufu umiliki shombo shagari. Raia mtukufu ulo shoferi wa shombo shagari wa gari wasule daraja yukaya narifunge emata watike mzima ujwamba ngu renti banga rujo manipulation azo vira ngwajo utwaze mali wao ili wa manipilo wandu wambe balamru fulani hali hivi yo problem ha ono yonfera ha he wakajaliba kanguru ariyo pare iliyo na hendrini god royalis shawe halivi yarware harumwe maboya mraha yala yo shawira ha mimi mungwana ntutwaze mali za hangu live harima hendrini okahini wakati nzeno zinungatso beshwa mimbajini tsangwa leo tsitino anzia wakazo iziva huzinu rangu vanu fulani hata vanu fulani tsidiwaza kami mkomori aswili harisike wangu mabaruzuli yokandeze roho za tubahi wii dombangu wako zao wii amahamengu wako zao wii mbudengu wako zao ono mwoneza jiri mbude waka utanga mali na mali hunurilio ngario nao munurilio watanga mali na mali wende wajitinie embude hao wakena nzia apa hizo maudunga mjuona msaidiwa ngujwenda abale wandu wasubuti wambengo ndo atamie pare ambude nanga simu ngario nao watangwa mali mwongoni mwa 2021 makati ala rilo harmale fukuone tufani bahi rindi harilala mjini ridumbizwa ndo skule radungwa mitami huli bahiri dungwa rilala mahala bahiri ngaranzao rivirdirire jeha mitami huli renza tunroni runruze parezi balwa bahiri kawira ripaso enzia ni jorande homage mwanama mtukufu ya kanagari le gari la hilo yalitoa fidia ilo skatkati rakawira homisantini hula hata bahiri rijiwa sulishanda huu ngamjua mwanama Bruce Lee bahi erji wasulishanda huu jihundu yokari wasuli mahala wakashantie shanzia rihundu enzia bala isai itilwale kafu idamewa rindo kaushia upande wa mono meni hatu rihundu salamu frere Mohamed Ahmad shiliandu messagenu mtukufu ono rihundu upande wa mono meni hatu ezombongizo bala rijihundu manza ngeri kafanya msafara wa manza bala hatari jihunde uundoni ono daraja yangu kwa mada hiyo wanro wajitsangia anda hema furahao walekezenzi hao hele bavulao bahima udunga mjono kaya wallahi mjomba rizamba ngabo johenda serikali ya mafiti rekanda inu rekaijo kahuja wende wambengo ndo wa celebre ngare ndora furahi ono jiviwe enzi inu abo yatilo ngari bao sinde riba umvuye madhalimu wanu wadori dhulumu kutina enterebo shoferi mwamahame washili wambengwendo watie kafu nabongwendo walive vinyeti kutina entere yokangwendo watie kafu nabongwendo ngondo walive mramedi o mapesa arila control technique ula hamba visit mbesende heli hiyo kutina entere lazale gari lao kabati daula imilikio komori imilikio societe ya transport yoya hahobo Mohamed Ahmad yoya hahobo Bruce Lee yoya hahobo nakshi yoya hahobo Peti Jango nyinde miliki yoza societe hizo na regionese ukabanu vanze nozi zinuza hatu yokasi wandu madhamana ngaruruma odhamana rihunde zihiro shatsibaki fatihu wadori rindritsa nori susuza hatu rebidu hano susuha no abongari jenga ohe mafura hatu ala kuli hali na rionese kasonu lona kondo hondo na ngololo bwakomori le kondo hondo nde falsafa yokaya tasi le oru wasuli daraja katasi hani mruhaji barati ne bala hata wasuli daraja kenale bisla ili yasahilishe
urenendo zuki wangu jaswire ono leo riji wasuli harmaze ze falsafa neze daraja zokano ngebidoru nde tartibu yokaza nozin engarjoka ujisahilisha namnaje ngarjoka ujisahilisha harma ongozi yokabanze societe zinu za hatu zinu karutumiliki na daula serikali kajarenga charge ya shoferi mzima mkomori yokangu mrengo ka wainguliwa hokanga bwa societe ya daula yinu nge wakati ula waje wadori susuza shaya onde magari ya hatu njiarwari yao zenzia hizo ila ekonomia mwaha yasimwa rabidiri riti harmaza faminga renga urenda rechange pièce de tâche kwezi hata kwezi wanzani wangu wa jamalifu mnidungao video yinu inunde makswada ya kautsonga ni hevanu nambio wananyasi yokaya na rijue ezaristahiki rijue ezaripasa relewe falsafa yokaya shoferi yometie yometie rabidiristehi na ngaristehiyo shoferi hajojua yake na garanti ya hazi yokaya yo hazi jasawa na ufanyo hazi hopnuid yalone garanti ya hahe kangu jojoende retreti ya hahe shoferi wasawa na ufundi yokaya ngoishi yokaya wende ngabo funditsoi ya renge retreti ya hahe ono harma maha fulani shoferi ujorenge retreti ho uonde ufanyo hazi ho finance uonde ufanyo hazi Comor Telecom uonde ufanyo hazi mala itoka usha shoferi ujikingi yokayangu imobanu ya balie mzaze fulani ya mbelendo shindoni wobalahe okayo hata sedede katiniyo hata interim katiniyo wongu tsofanya hazi jema jako yokaende bala maudu jokire patiro yambe ya mtumu yokabangu turendaje na rilata ze tuhuma hizo wakeze societe zokazi jezitilo zikontrole wane daula makatiri jokana daula warenge charge ya transport ikaru wasul daraja yabo aborsa rilata obure hokaye emazoferi yala ula tujuru ulangu obure hokale tsazilo na garanti balakum rujambo kal ato obure bala mulamla to wakati atumomondo wala ojo wadumiziwa mapatro ojo wari homhoto zazisa waonga nzoga hazimraju kana garanti yokaya ngamfanyo hazisimwa abantu nikena kontra kontra yonga misuri ka mjobo tasende hazinde hazi hangu ebenge buwe matso bo shoferi uyelewe falsafa yokaya ngawe na rolling kuyu hokaya we ishe jihadi ushifanyao zenongo uzifanya ukomori ubalo wazaza hatu unwana zioni no wanruwa wade we wabehar mweze umahala hiyo pia badinga we na funvu zabari utu jinike adabu ne mastahi hao sha ukubaliyo mbelu ukubaliyo msaidiwa ukubaliyo wanruwa wa mamporte ni harma daraja ukaya mdosu butimwe jamwe bibita ukaya sikar jama arjoka fanya maandamano sikar jama arjoka ugreve sikar jama arjoka urendaje no onesa daraja ya ho kawi shoferi vanule ngarfanyo sacrifice nanda bori bali yawe magari yanu harmazen zeza peuzinu emabo ya mrayanu ijo wakati okaza nonzi badili winner badili yeso badili generaze magari hatu hoka kartuanza mashaka kartuanza utijwangwa leo usibonzi yani so laza le garla laza le garla utilive vignette utifanye control technique na tijizindini bema pesa upianga ndo maboshoni ujone shahar mumdala hadha zano hizo karjaka nanzia wongwa kusudio atifanye zenzia kwa jatu hanza kwa mwario ikenanzia ukangwa eleoka ni wakate kwa mwarijo kananzia avonga bonozi njizi jobadili na wako tuanze kwa mwari badili warende watwana warenge mara yangu warende mabehe kanga wajodore ndo mabehe timongo ni masi wenge yonde falsafa ya hangu yabana asubuhi nguna jelie mazoferi haso ya mahame na washili na waona warongoa
waelewe daraja ukaya edomba bayo ngio harmatabu ngeko zao yonde komori kamili ndeko zao riwasulishane daraja ne falsafa yukaya heni mzima dasi yashinde yatsahe umsaada wahe hukaya hunu rilio ze maandamano yafanywa hunu yofanyiwa nize sendika ngabwe sendika ngwao usukani wa masiwa ono nirande omaji Abu Johari nirande omaji Njizi no wanrikao wakao wadungwe makati yao harumwe ukarika uona wakafanyiwa greve wakafanyiwa maandamano wakafanyiwa harumwe mabavu ya hatu yonsi pia ni makati mafura ya hea rali nsanu ya waheza rali nsanu rika ujwa kabala langa hea kana usiha na mwesheleka rikana wakati ukaya 5 litrika fama jana matano riwesheleka wakana wakati ukaya 5 litrika nge wasulo daraja nsujwa bange faura linga viho masiwane ono munu daba hayin elera njohenda station totale ngamjenda nao nokaya ngio 1 €7 ono bahijo kiri ni rejei ojuma bahanunda ngio 1 €6 ono ijo kiri ni rejei tena ni hunde kairudi he hata witi hunu komoritsinde helio esha he sashihea bahia boizozi hea na mwashale na daraja ka enawili hatu siwa mahame kana wakati rudo liberali jana me umitsano abantu hata ngiorali ngapi inga mfikiroe koza heza no izondi de maisha maziro ikao ngwa kozewe serikali zilo yao harumwe daraja hiyo na boizo makati wakaza sendika rakaona haini wakati wakakompanya maraya wakafanya la greve maandamano yakaurika bazenzia reonesa utukivu zibadili zikabadili sharika onesa kaera maranya yaveya izano hizo zibadilioka madhamana aba wali waboneza sendika wojo wahaba nungari labao bala mwanzo wabulwa la dirisha la sala abulwa mwanzo wabulwa mlango ili wabire wanjie Mwenyezi Mungu muonone wengi hata mpaka nabo narjuna naha ipindisha saya narifungue ha khairi Mwenyezi Mungu leo usiku leo uribirie hafura hana raha heni mbaba hanu walo mwanadamu Islamu wa shukra wassalamu alaikum.